Mula jegeglo ngai beli starter jatuh hati lo mula manis lo kenyam adi ngelangenin beli takut cara pidan sakit hati disubane ilo buen tekamai apang tusing buen gelek-gelek di sisin kalangan nih yang keseneng sing hitungan apa-apa kadirasa dakin gigi merasa coklat sakit jan keto jani rasa yang sing nyelapang macam plaga di pengkolan ilo nanjen beli susu ane putih lo nanjenin beli nasi lalapan dada apa paha pangbisuun dadi tukang gambel nih beli cara kabel uku dan cenik ngai ilo lala jani tegut ilo pasti ilo ngap naik ilo pasu perlu sangkol ilo ajak unik pangsing salib di pengkolan sangkol kilo kau kegandong dias ton cenik kau adokkan jen beli susu ane putih lenan jenin beli nasi lalapan dada apa paha pangbisuut dadi tukang gambel nih cara kabel buku dan cenik ngai ilo lala jani tegut ilo pasti ilo ngap ngai ilo pasu perlu sangkol ilo ajak bulit pangsing salib di pengkolan sangkol ilo kau kegandong dias ton cenik kau adokkan
Banten otonan tiang dadi buka kekene. Apa masih kuangan bayuan tiang muda dadi kekene. Sebilang ngelah tunangan state megatin tresne abulan 2 bulan lantas pekat di jalan. Yen sing plai bang timpal tunangan tiang ane megatin tresne. Ada dogen ne dadi kerana ngae unduke buka kene. Apa kaden kuangan tiang dadi nak mani serasa musuhin anak bajang bajang mekejang. Apa bersama sebang tiang ngai nak lo sing nau. Apa bersebocor goban tiang ngai nak lo sing juari. Sing plai bang timpal tunangan tiang ane megatin tresne. Ada dogen ne dadi kerana ngae unduke buka kene. Dadi nak mani serasa musuhin anak bajang bajang mekejang. Apa bersama sebang tiang ngai nak lo sing nau. Apa bersebocor goban tiang ngai nak lo sing juari. Metunangan aja dewe
seselan, apalah karka seselang. Ento tua mula perjalanan hidup, karma iraga aneh pidan, jani marah kerasa yang tetap jalanin ngali jatah ben mani. Yang nepuk timpal usaha, lebihankan sekalian iraga. Ada pesan to sangat iriana, kamu main ngaba orta, nyambatang aneh boya-boya. Ampang metejang anake percaya lemah petang megai ngalih pengubah jiwa. Jani ngelah mani telah tetap bersyukur. Ampuraya Lord, kontenkan menyasen ilo, mulut ang isen basah, dirasa mengasakan angin nawang buat ngidan, karmanen yang sangat luwungan itu beli sanggot ngai nang kilometernya sebilang wangi. Timpal usaha, lebihankan sekalian iraga. Ada pesan to sangat iriana, kamu main ngaba orta, nyambatang aneh boya-boya. Ampang metejang anake percaya lemah petang megai ngalih pengubah jiwa. Jani ngelah mani telah tetap bersyukur. Ampuraya
Sebab yen ingetang sakit yen tuturang unduknya tepukin tiang Blingaja adi mekuranan Bepasitain meuyutan Cara meong ngajak cicing Jani memusuh bin mani metimpa Yen ada ngomongan Yen ada ngiriang Debah sangat sepetang Ngai iraga memanas Ngemasin raga mepalasan Bele besi dadi siu Ulian munyi uang raga di kalangan Kupingi bal-balan Kai tu sing enak makan Lemah pedang Digoban nganahan Tu sing jema kejang lo Anak emwani belan Dini ditu memitra Hei orang ilo Sing jema kejang lo Anak emwani bengkong Lemane mekuli Pedangnya melali Anggon ngilang anginmu hati Ada ngomongan Yen ada ngiriang Debah sangat sepedang Ngai iraga memanas Emasin raga mepalasan Bele besi dadi siu Ulian munyi uang raga di kalangan Kupingi bal-balan Ngai tu sing enak makan Lemah pedang Digoban nganahan Tu sing jema kejang lo Anak emwani belan Dini ditu memitra Hei orang ilo Tu sing jema kejang lo Anak emwani bengkong Lemane mekuli Pedangnya melali Anggon ngilang anginmu hati Sing jema kejang lo Anak emwani belan Dini ditu memitra Nei orang ilo Tu sing jema kejang lo Anak emwani bengkong Lemane mekuli Pedangnya melali Anggon ngilang anginmu hati
suara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tusing ada nak sedih dua bineda serta medampingan ada beten ada neduran mandene imbang negelahang jani titipan ida yang widi dua karma arta iraga yang iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti bilo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan bija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngamang ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen tertulung ne tulungin doa ne pasti luang hang jani titipan ida yang widi dua dharma arta iraga yang iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti bilo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan bija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngamang ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen tertulung ne tulungin doa ne pasti luang
bibe beli lumpur tak beli kesemutan sing ngidang memunyi sing lemah sing peteng ilung nguyak beli ngemel-mel tak nyelek kang beli selesai emosi beli mula daki dari anak wani ilong rasa jijik ngajak beli alian beli di sisi wanakan awai kejokan pres ngajak lu melali doang ngon alasan padang lo magadi ilo cara gang singe melingsa maguyang melisa dinadapi sageng lo mepayas dan itu sing buat beli lo mepupur putih itu sing buat beli ilo jegek dan itu sing gelap beli bumi seksi ada nganti yang di sisi beli mula daki dari anak wani ilo merasa jijik ngajak beli alian beli di sisi wanakan awai kejokan pes ngajak lo melali doang ngon alasan padang lo magadi ilo cara gang singe melingsa maguyang melisa dinadapi sageng lo mepayas dan itu sing buat beli lo mepupur putih itu sing buat beli ilo jegek dan itu sing gelap beli ilo mau bumi seksi ada nganti yang di sisi lo mepayas dan itu sing buat beli lo mepupur putih itu sing buat beli ilo jegek dan itu sing gelap beli ilo mau bumi seksi ada nganti yang di sisi
kegianyar daang sap bali singgah di bitra tiang nongos itu yang bali ada ketemu kalan tiang apa sekan bali tresna seminya tresnanilo kagisi beli ini mula saja ilo anya nganginan keberdulu kantin dekat di Bukit Jati balik ke tiang munggu munyin beli ni manis kati langsing jani ilo sing salah pilih nganginan keberdulu kantin dekat di Bukit Jati balik ke tiang munggu munyin beli ni manis kati langsing kamalu ke bitra kau gae nang beli kopi sing cara di malu demen memitra gae nang sakit hati ceroreng nangis buluan batun salah maning gigis sujatine ilonya ceroreng manggis buluan batun salah sing ulian tipis nebak kada tiang enya semut api kijelaku mulai takut mani takut buin salah pilih semut api kijelaku mulai dalam takut ngajak beli aneh jani ilo sing salah pilih semut api kijelaku mulai takut mani takut buin salah pilih semut api
ngajak beli ane jani ilo sing salah pilih. Kabus-kabusan lahar gunung agungnya nu kabusan kena bali rikala dising disisen bali ulian peleh pribadi kasiran angin di batur kintamani ingatan kena raga nadi nejani subengalahin dewa balik pilih nak muani medasi dan mula saja beli campahkan adi sing bisa beli ngaji yang kesna nejani mara bali merasa kehilangan diolah sadi mewahali kaljumunin bali yang nadinya mewali mai kal sayangan kal tresnain bali singkan tiadi menyakit hati. Kasiran angin di batur kintamani ingatan kena raga nadi ejani subengalahin dewa bali pilih nak muani medasi dan mulai saja bali campahkan adi sing bisa beli ngaji yang kesna nejani mara bali merasa kehilangan diolah sadi mewali kaljumunin bali yang nadinya mewali mai kal sayangan kal tresnain bali singkan tiadi menyakit hati. Jalan ke pelaminan kaljumunin bali yang nadinya mewali mai kal sayangan kal tresnain bali singkan tiadi menyakit hati kaljumunin bali yang nadinya mewali mai kal sayangan kal tresnain bali singkan tiadi menyakit hati singkan tiadi
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan onden kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing idang ngurupan pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis-muis mareng tiang meseselan ulian nuwuhin demen akep prutan sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirian tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal ondek kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing idang ngurupan pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis-muis mareng tiang meseselan ulian nuwuhin demen akep prutan sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirian tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal Oke nah, ajak lemon Pak Sakim.
Satuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara bertain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung yang menekang, ia ngorahang ulian ama beregang. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara bertain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung yang menekang, ia ngorahang ulian ama beregang. Mungkin percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. sira uyang-uyangan, Sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung yang menekang, ia ngorahang ulian ama beregang.